Мы нашли кофейное производство. Здесь поступал из Колумбии, Эфиопии, Бразилии. И они перерабатывают. Они его не покупают. Они внедрили такую систему в Рошенкову, которая позволяет им увеличить зерна размере, и тем самым повысить цену. Вот он сейчас будет показывать, как они это делают, как они обрабатывают. Сейчас мы поставим. Вон там. Просто они хотите чуть-чуть вперед. בסדר, את שומעת אותי? Друзья, дайте мне только подойти туда. Вставай сюда, вставай, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Извиняюсь, да. Переводчик. Ага, точно. А, я вот כן, אתה יכול לדבר. אז מה איראן? מה זה? אז אמרנו שבדובדבן יש שני פולים כאלה. Вот, вы сказали, что в вишенке есть два таких, правильно? איך אני מגיע מהדובדבן לשניים האלה? יש לי כל מיני שיטות. Как я вытаскиваю их из вишенки? הכי פופולרי, עיבוד רטוב. Первое – это мокрая обработка. לוקחים דובדבן, שמים אותו במים, המים הופכים אותו רך, אני פותח, То есть מוציא... я беру эту вишенку, она твердая, кладу ее в воду, водя она размягчается, и можно ее почистить. שם בשמש, להתייבש. Вот, и я оставляю ее на солнце. דוד, Сушить. דוד, Ну, заняли беседы, шумит. שיטת עיבוד שנייה, Вторая, второй שיטת способ. עיבוד יבש, אנחנו אוהבים Это אותה, сухой способ. החקלאי לא. Мы его любим, а фермеры его не любят. למה? כי אני לוקח את הדובדבן, as is, לשמש. מה קורה לו? כל הסוכר נספח לתוכו, יש לו טעמים מדהימים. למה החקלאי מפחד? כי אם תפס אותו גשם בזמן העיבוד, מים וסוכר ביחד, То есть, чтобы его не замачивать, а сразу класть на солнце, тогда у него очень хорошие такие вкусы возникают, да? Но почему фермеры его не любят? Потому что если вдруг пойдет дождь, то все пойдет прахом. Урожай пропадет. עוד שיטת עיבוד, חצי גימיק. Есть еще одна. После этого вы не будете кушать. Ну, уже, Есть еще один способ. Заводят таких зверей, звери кушают эти, есть люди, звери, которые любят это, потом они какают, я извиняюсь, вот они какают, и фактически это все разлагается, потом из этого делают кофе $200 за килограмм. Да, оно очень дорогое. הכי Кто מפורסם, хочет? מי שמכיר בטח, הכי מפורסם, אולי שמעתם קופי לואק. Луак. זה סוג של קוף אינדונזי שעושה את הפעולה הזאת. Есть индонезийская такая обезьяна, которая называется луак. Вот они очень любят это делать, и они много какают. והוא הופיע בהוליווד בסרט של ג'ק ניקולסון И בבורגר был даже פרימן. голливудский фильм, связанный с этой обезьяной. כי זה שני חבר'ה שעומדים למות. Жутко дорогой кофе получается. זה שני אנשים שעומדים למות ויש להם רשימה מה לעשות לפני המוות, היה רשום לשתות קפה לואק. Это голливудский фильм про двух мужиков, которые говорят, ну что 5 вещей, которые мы должны сделать, прежде чем умрем. И вот одно из них это попить кофе луак. יום אחרי הסרט, $1,000 לקילו, שדרה И 50 как только этот קילו. фильм вышел, это был ажиотаж $100 за килограмм. $1000 за килограмм. אוקיי, עכשיו אני רוצה לקלוט את Теперь הקפה. послушайте, я хочу сейчас его пожарить. איך אני קולט את הקפה? אני לוקח את הקפה הירוק, אני שם Как אותו я בו. это делаю? Я беру зеленый. Да. בוואקום, מושך אותו לפה Вот, и למעלה. он вакуумом он идет наверх. מחמם את הדוד ל-180 מעלות. На 180 градусов я его нагреваю. המכונה הזאת, קופי טק אינג'ינירינג, זה כמו פרארי של מכונות קלייה. Это очень-очень дорогая машина, она как машина Феррари для жарки кафе. מחמם את הדוד ל-180 מעלות, מכניס את הקפה לבפנים, ואז הוא כל הזמן הולך בסיבובים, Вот, и кофе все время крутится. כי הברנר, האש, ייפול למטה. ואם אני אשים אותו סטטי, הוא יישרף. Потому что если мы его оставим на одном месте, оно просто сожжется. Поэтому все время должно крутиться. בסדר? אחרי Сгорит, я извиняюсь, я просто извиняюсь, я иногда. אחרי משהו כמו 14-15 דקות, שומעים פיצוצים בתוך Примерно הדוד. через 15 минут мы слышим взрывы небольшие. למה? כי כמו פופקורן. Это как попкорн, похоже כן? на כי попкорн. בתוך פול ירוק כזה יש 10% זה מים. Потому что там есть 10% воды.
והחום גורם למים לצאת, והם מפצחים את ה... И вода, она как бы вырывается наружу, и это фактически как бы взрывается это зерно. למה זה חשוב? קוראים לזה פיצוץ ראשון, first crack. Это первый, называется первый взрыв. למה זה חשוב? Почему это важно? כי זה הנקודה הראשונה שבה אפשר לשתות קפה. לפני זה אי Потому אפשר. что вот с этого момента можно уже пить кофе. До этого это невозможно. אז מי שאוהב קפה חמוץ, עדין, И פירותי, тот, кто любит легкий кофе, скажем, немножко, может быть, кисловатый, то это вот как раз такие сорта. מוציא את הקפה להתקרר. Это то, что, פיצוץ ראשון. это, скажем, первое, после, ну, скажем, небольшая жарка, да, малая жарка. איך שהוא שומע פיצוץ ראשון, מוציא את הקפה. Поэтому это можно сразу вытащить. לכן יש פה, Вот. Так, לכן יש פה גם זה לא שמישהו פה רופא של קפה, אבל צריך לשמוע כל הזמן מה קורה בתוך התור. Вот. И для того, чтобы слышать, когда начинаются эти взрывчики, то это специалист. עכשיו, יש פה במחשב AI וחצי מיליון שקל. Здесь и искусственный интеллект есть внутри, но на самом деле все это ерунда, потому что самое лучшее это слушать просто ушами и все. בסדר? אחרי, אם אני מחכה עוד 4 דקות, Если еще 4 минуты я подожду после первого взрыва, עוד פעם פיצוץ, פיצוץ שני. будет второй взрыв. עכשיו, קרמליזציה. סוכרים, Это начинается засахаривание. סוכר יוצא, המיץ של הפרי יוצא, כל הליקווידס, כל הנוזלים יורדים. Вот, и сахар выходит, и все как бы, нозлим, как сказать, жидкости выходят. מה עולה? הריכוז של הקפאין עולה. И кофеин поднимается. קפאין אחראי על מרירות בקפה. הוא אחראי על זה שמר. Кофеин, он ответственный за горькость. Да, והשומנים עולים. Вот, кроме этого, жирность. ככל זמן שאתה מחכה, Жирность как бы она повышает. ולכן ככל שאתה מחכה יותר זמן ועם הפולים, לאט לאט הקפה שלך נהיה יותר חזק, יותר מר. Короче, чем больше ты эту штуку крутишь, тем больше кофе становится более сильным, более крепким, более горьким, יותר קפאין, и больше кофеина в нем. יותר סמיך, כי יש יותר שומנים. Больше таким плотным, да. בסדר? ובאספרסו, מי ששותה אספרסו יראה הרבה קצף למעלה. Кто пьет эспрессо, тот знает, что там много пенки. כי הקצף הזה יש בו בועיות של שומן. אז אם יש הרבה Эта שומן... пенка, она создается от жирности. בסדר? אני מוציא לפה להתקרר. Вот после после того, как все это крутится, жарится и все остальное, мы вывозим это сюда, здесь это остывает. כל החורים האלה שאתם רואים פה זה שואב אוויר חם ומוציא אותו מהערובה כדי שהקפה לא Все יקרה вот את эти עצמו. дырочки, они поглощают жаркий воздух и выводят его наружу. אני מעביר את זה לפה, Вот, и тогда я это перевожу сюда. נותן לו לנוח 10 И ימים. даю 10 дней ему здесь отдохнуть. הוא צריך לנוח, כי הוא בהתחלה הוא פולט מלא גזים. Потому הוא что לא יציב. поначалу он очень много газа выпускает, ему нужно дать отлежаться. ואחרי 10 ימים מתחילים לשתות. И только через 10 дней мы его вынимаем и начинаем его пить. а спросите, они закрывают крышкой когда? Или это вот סוגרים את זה עם מכסה? הדבר היחיד הלא מקצועי שאנחנו עושים פה, היא תפסה אותי. Он говорит, что вы его поймали. הדבר היחיד הלא מקצועי שאנחנו עושים Единственное פה, непрофессиональное, что они זה здесь делают. שאנחנו לא מיישנים כאילו את הזה ב10 ימים כמו שצריך, אבל אם תבואו עוד שבוע וחצי, יש כבר מתקן חדש שהוא עם שסתום שמוציא את הגזים אוטומטי. אז אתם סוגרים או לא סוגרים? עכשיו אנחנו שמים את המכסה כזה חצי, Вот сейчас они как бы ставят, ну как вот рис варят, да, ставят чуть-чуть, да? אבל עוד 10 ימים, Но через במתקן 10 מקצועי. дней у них будет новый как бы агрегат, который уже будет автоматически газы выводить наружу. окей. То есть сейчас Мы они пока приедем. частично Мы закрывают. после приедем. שאלה טוב. We'll come later. Yeah. We'll see you. עוד שאלות? יפה, יפה מאוד. שאלות? זהו, עכשיו אפשר גם, איך אנחנו עושים את אז זה? ככה, אתם רוצים לחזור